Yebo ke abantu abadala nina ingane zomoya. Pheke isimo salombala ke okumbala webo-green hlaza okotshani. Lana musobiza isimo seyithunywa kakhulu nayo isebenza imisebenzi eminingi okunye angithandi ukukurivila kakhulu ngoba khona abantu abaganga ngesimo sabantu. Le intambo yamandla le. Intambo yamandla kuyayenzeka ukuthi unesithunywa kodwa kuyithunywa zemvelo. Ingakho kakhulu le ntambo uyikhulekisa kakhulu ehlane. Ijazi lihlaza ijazi lasehlane kakhulu elithinta manje izithunywa zemvelo, izithunywa zomnotho, izithunywa zamandla amakhulunywa ngamandla ukuthi manje lo muntu unamandla. Mebathi unamandla abantwana bomoya bakhuluma ngokubona ngoxoxa indaba. Bakhuluma ngento nayo ukuthi inesisindo. Mokuthiwa lo muntu unamandla unesisindo nayo into enamandla isithunywa sezulu ke lesi. Lana mokhulekela kakhulu isimo sempilo yakho umifasekile impilo yakho. Mangabe uthi umsebenzi awutholi kunendlala la endlini ukudla kuyaphela awazi ukuthi kwenzakalani noma le ithunywa zemvelo ezasehlaneke lezi. Amandla ke lokhuleka ngayo kakhulu yoqhaqha lena impilo yakho. Yoqhaqha impilo yakho bantwana bomoya ake bese ke sengibekele eceleni. Manje Mkhulu njengoba uchaza ke ukuthi ithunywa zemvelo wonke umuntu onomoya unaso noma kuhlukana ngokuphiwa kwakho. Isithunywa semvelo njengombala ogreen kahle kahle ukuthi kumele sike sibuyele esintwini. Siyabantu abamnyama sonke sayithinta imvelo. Siyabantu abamnyama sonke mesithinta imvelo iyakhanya. Siba nazo izithunywa zemvelo kodwa ukuthi yithi esingana understanding esingaqondi yabo. Okay ke Mkhulu ngiyakubona uphethe le enye enamakhala khala la axubile. Nami nginayo ke le. Cela ukusichazele ke Mkhulu ke. Buyisa imiqondo yethu sibuyise silahlekile Mkhulu. Base kunje ke kwenziwani kwenzakala. Amakipkibani lawa Mkhulu. Sacela ukuthi uchaze ukuthi ngiyayibona le yile eyamakhala awu7. Ngicela nokuthi uchaze isignificance ukubaluleka kwamakhala lawa ukuthi ukuze abe ayi7 kusuke ekuchazani. Ngicela ukuthi uqale ngokuchaza ukuthi njengoba ixubile kanje kusho ukuthini emntaneni womoya. Ke sibonge lapho. Lana bantwana bedlozi esizokumemeza. Le ntambo le ewumsebenzi. Iyisidingo empilweni yakho umntana womoya. Esebenza umsebenzi omkhulu umntana womoya engathi labantwana bomoya bangalandela kakhulu bazokwazi ukuthi bathole. Le ntambo gogo amahhula ayi7. Njengoba kuhamahhula ayi7 mengikhumbula kahle engiwabalile lawe engiwabalile nga1 yonke imbala yakho ikhona la. Yebo Mkhulu. Right. Mise sesifika la sesihlanganisa yonke imimoya ehlele emzimbeni wakho ukuthi ithobelane. Ngoba imimoya kuyayenzakala ukuthi ingathobelani pheke isimo somzimba wakho. Ukuthi mhlawumbe ngifaka ugreen bese sokufika lo funa ublue athi hayi mina ngifuna ungenzele ukuthi manje ayisathobelani. Manje la kunesiko esilenzayo. Yebo Mkhulu. Mesikuphakamisela le ntambo. Imntambo yokuhlanganisa izithunywa nedlozi. Nogobela imindawo inzuza zonke zikhona kule ntambo. Yonke imimoya esemzimbeni wakho siyasithi mesiqeda ukwenza lesiko sikuhlanganisela idlozi. Uyayibuza emukuthiwa abantu uthi hayi man yazi ngathi thina singahlanganisela idlozi. Isuke ehlanganiswa idlozi ke lapho. And then futhi ke le iyasebenza kakhulu pheke isimo somuntu onombango wesibongo. Mawubangwa esibongweni. Ukuthi ubaba khona angazange aqeda komama le iyakwazi ukuthi unqamulo umbango wesibongo ngoba manje angithi mawusombangweni wesibongo ulwela khabo ile msamo yakulwela yomibili manje sakwazi ukuthi mase sesithola manje le ntambo sesiyayithatha le mimoya ukuthi ayihlangane manje ithobelane ikwazi ukuthobelana ikwazi ukuthi umunye nomunye unendima yakhe basebenzisane. Ingakho manje uthola sesifake intambo enje Amabhidane ihlanganisa yonke imimoya and mase isoso ke intambo yamandla manje
mase seyiso umuntu noma angayenzana ayikho into azoyenza epheke impilo yakho ayithatha wakhuleka nje ayikho into ezoyenzeka noma uhamba uthi ungena emanzini uyongena ukhulekile bazoxoxa khona uzoxoxa phakathi kwabo labantu if uyithathe ngokweqiniso if uyithathe ngokweqiniso unemimoya vele yeqiniso khona uzokhuluma uma uzolimala emanzini if uzokuza negebengu phakathi kwalabantu khona uzokwenza uzokunotify ukuthi hayi man uphuma ngalendlela nizolimala ungalimali umntana womoya uhamba nezithunywa uhamba nedlozi tholakala ukuthi nangu umntana wedlozi ulimele akayizwanga leyo ngozi kodwa yalalela manje lokho mina ngibona kuyihlazo ukuthi into ezoyenzakala kuwe ngomntana womoya mayiqala ifike kuwe qala kube khona komkhulu noma izalukwazi noma isithunywa esikhulumayo phe kwisimo sempilo yakho imiso okuhlangane namanono nabantwana abancane abachitheka eziswini njengoba sazi kwimpilo akonke sokusho ihlangane nobunzuza ihlangane zonke izintambo kodwa engakusho ukuthi njengoba isoyiqala ibe u7 imbala yaye ifike phezulu isimo sempilo yakho njengoba usho khokho ukuthi le iu7 injalo ngoba ilokhuza imbala yedlozi iba ugweje angazi baningi abangaziwa ugweje noma uhlanganisa imithi ingathwasanga imithi nyayazi uhlanganisa igweje uyibeka ilingana nento zedlozi ziba ugweje ingaki iba u7 manje ke kwenziwa yini noma imfihlo ejulile engamelanga ukuthi siyikhulume ukuthi kwenziwa yini ukuthi ngoba esikhathini esiningi namakhandlela umuntu andaza ngawo angeke batha i6 kuzohlala kushiwo ukuthi kumele ukuthi uze na7 if akusu7 no3 azike lingana ukuthi kuzoba u22 uyabona so kuyini lokho kwenziwa yini ukuthi kube kanjalo lokho nagogo ngizochaza nje kancane angeke ngijule yabona umntwana womoya nyaye ngithanda ukuthi umuntu awumbuleleke ngiyawubona futhi loyo mbuzo lo ukuze into ibe ugweje wona gogo ayingafani imi ushuthi amazwe esikuwo umhlaba wenyama umhlaba womoya ziyaphambana lezi zinto manje azikwazi ukuthi siqondane ingaka ubheke noma uphupha into straight yabo mkhulu ungaphupha umuntu bathi hamba uvala umnyango kanti baqonda ukuthi uvala iwindow angithi ayibona leyo so into yedlozi ayihambi straight ihambi bogweje imisifika ngapho noma usuhambi wayiphambanisa leyo nto ifika besiyaqonda angithi manje mozoyilalela njengoba injalo ingakho abantu abaningi bangakwazi ukulalela amaphupho ngoba ufuna ukulibeka njengoba injalo ngoba kunephupho kunesibonakaliso manje kufana nethambo lesikhwameni uma uphambanisa amathambo amathambo lawo yongena esikhwameni samathambo uphambanisa amathambo embuza wabeka straight uyawaphambanisa ukuthi manje mohlola lo muntu izokwazi ukuthi inkulumo ize straight kuwe manje into zedlo zingako zogweje zishiyana hayi ngelinye ilanga sizaxoxa ngaloko sixoxe kabanzi ngakho manje ke mkhulu umehluko between a person that is gonna say una 7 colors and then now kuze ke ingakare ifana nani ke ifaka 14 colors ke kusuke sekwenze njani ke masofaka i14 ngicela nje ukuthi usichazele ngaloko ukuthi ke masowuna 14 seyiphelele ke inombolo zithi 14 suke sekwenzekalana ake ngibeke kanje gogo angithi uma uyingane ucala ucathuza angithi awuvela uhambe angithi manje futhi kakhulu ayiqali ku7 iqala ku3 colors iqala zibe yi3 emibala khona ebhidane ithi mase isuka ku3 bese kuba u7 njengoba zo7 manje usuke usakhula usuke usaqoqa imimoya kusuke abanye bangakafiki angithi ukusase khona labo abaseduze phe kwakho khona abaseza abasalindele labo ukuthi abakhona manje emzimbeni wakho abayihlakule lensimi iyothi mesihlakulile bese ke bayangena ngamanye amagama yini ukukhula emoyeni ukukhula emoyeni ngoba ukukhula imibala le yamabhidane ngokomoya namabala amakhandlela wasebenzisayo nawo sewaba manje 14 ayashintsha ngoba mongalayita mengasebenzisa 7 colors ngizoqindezeleka ngizoza umoya ngeke ngize ngizogula ngoba sokunabantu engibakhathayo angithi phe kwempilo hayi kuyazwakala ikakhulu ke futhi ke laba abaphatha abayenza ngo14 njengoba usho gogo kakhulu abaholi
abaphathi abakhulu abasiphethe abaphathi nabaphathi bebandla nabaphathi abakhulisa abantwana bomoya ngoba ngithi manje mokhulile sokunezithunywa manje ezesonto izithunywa zenkonzo angithi ezingenayo nazo la ukuthi manje njengoba uhola nathi siyithunywa zenkonzo sizosebenza phi kwakho sokuyedeka nalezo izithunywa manje bese ke seyakhula lento amandla ayakhula abaphezulu. Hayi ke Mkhulu njengoba usase lapho yakuzwa ukuthi uyasho ukuthi kusho ukuthi usuke sowukhulile emoyeni usuke sowunyathelile amabhodlela wabona imililo. Ngicela ukuchaze ngoba kukhona abantu abathanda izinto la ngaphandle abantwana bomoya abafuna ukuzenza ngathi sebefike emazingeni athize. Mina njengoba nguzanele kanje Mkhulu sengithi ke ngiyenzeleni intambo le ka14 ing-affecta kanjani spiritually as a person womoya ukuthi ngisacathuza ngisakhasa ungibone wena sengiqhamuka ke ngithi hayi ngenzelwe ke lentambo ewu14 inginyathela kanjani noma kwenzakalani esimeni sami somoya mase ngizothi manje ngiphakamisa u14 lo abahola abaphatha abakhulu abasiphethe kwenzakala kanjani lokho? Ngizobeka kanje. Okokuqala if ukhuluma ngalezi njengoba uthi umntana womoya usakhula. Okokuqala lo muntu ozoba kwenzela leyo 14 colors ukuthi kuyobe kuumuntu ongaboni. Kuyobe kuyimbumbulu. Ngoba mina boza kiba ngeke ngikwenzele. Hayi futhi ngoba nginganamoya. Yazi why khokho ngeke ngikwenzele. Ngoba ngizothi mengikwenzela ngizokuvala. Mkhulu. Izokuvala le ntambo. Because ufuna amandla ngaphi kwakho. Yebo. Angithi ke kuthiwe ngesizulu ungafuni into engaphi kwamandla akho. Manje kumele silinde sihambe ngeyitep. Yes ke bakhona gogo esibabonayo abayifakayo ngemibala eminingi asibabona abenzayo but into ebalekile mina into engiyaye ngithande umntana uthi umntana wemoya wena umntana wesithunya awuthi mogabe intambo yomoya akube khona into eyilalelayo izinto ezenzekalayo ngoba into ekhulumayo lapho uyabona intambo le ungayifaka kulapho izongixoxela mina ngihlelela ngingakwazi uyihlelele maybe sisedrobheni sikuphi mengibheka intambo ngibhekanga wena uzozwa ngami sengithi nedlozi lizima wena ethi ugogo wakho ngimbone kule ntambo ifakile ngimbone la iyaxoxa umntana womoya iyaxoxa intambo into oyifakile even nokuhlala mokwazi ukulalela umuntu angafugaba ukuhlale umbheke ukuthi ayidlozi la lo muntu lihleli uhamba nomuntu umbona ngokuhlala kuyaxoxa kuyak-attract ngithi umuntu omoya nezintambo nazo ziyak-attract nazo ziyaxoxa ubone ukuthi hayi lo muntu lento ifanele omunye ubone ukuthi hayi ayikho leyo nto okay asihlabike lakho mangabe uzoyenza le ntambo ikule simo izokuvala because kunabantu abangahlambulukanga la sikhuluma ngenhlambuluko abantu uzobafaka phakathi isimo somzimba wakhe abantu kumele bahlambulule ubageze wazi ukuthi izithunywa zikuphi izithunywa zakuphi isebenza kanjani makwenze njani phambi kokuthi bayibuyise emzimbeni wakho ungabuyisa intambo uthi uphotha intambo wena uchazwe ihuli cha akusiyihuli nje intambo inabanikazi okuyidlozi nezithunywa ezahlambuluka ezalinda nami engayilinda zaze zafika. Hayi kunzima Mkhulu la ngaphandle bengifuna nje ukuthi ucacise leyo ngoba esikhathini esiningi umuntu uzothi usabona sisakhasa ubone sesifuna ukufana nawe sesinale intambo zakho so yiko bengifuna ukuthi nje kube khona iclarity kuleyo ndawo. Bengicela ukuthi ungichazele Mkhulu la ukuthi ngiyaye ngizwe la emhlabeni we spirituality uzwe bathi umuntu uhambile eyohlola impilo wathola ukuthi kukhona angasaqondi esimeni sesipho sakhe ahambe kayobuza ke kubonoza kuzabu la yobuza khona kuye beke sekubuya sekuthiwa ke uvalwe ngalo ibhidane. So bengicela ukuthi ke Mkhulu ungichazele ukuthi ibhidane liyasetshenziswa abayenzi bobumnyama ukuthi bakuvale esimeni sokuthi manje impilo ingahlangani isipho sakho umuntu obonayo uzibone songasaboni so that sizoyazi isignificant nobusacred bayo ukuthi mangabe umntana womoya unayo uyigcina kahle kanjani and akusizi izinto zokuthi uhambe uyigabisa ebantwini uphinde kube ngathi umhlobiso uphinde kube ngathi fashion. Ngifuna umbuzo lo engibuza wona ngifuna ukuthi sibuyeleni
abantwana bomoya sibuyele ekutheni sihloniphe impahla esiphiwa abantu abadala ngoba akusizone zethu. Ngoba uzobona umuntu emall azula namabhayi namashoba ubabone. So bengicela ukuthi usiphe lapho i-heads up nolwazi ukuthi impahla zomoya bayakwazi ukukuvala ngazo. Impahla zomoya ziyimfihlo eyakini ophiwa abantu bakini ekumele ukuthi uyisebenzise mawenza umsebenzi loyo othunywe wona. Ngicela ungichazele kabanzi ngendaba yokuthi uvalwa kanjani uzwe bathi umuntu uvalwe ngebhidane yakhe eyabogogo bakhe kanjani umuntu avalwe kuthiwa nakho uvalwe ngayo. Ngicela ukuthi usichazele ngaloko mkhulu. Sawubona gogo mbuzo ojulile yasho ukuthi kade uhamba. Ugilwa. Dala bashaya. Ugiliwe imbumbu. Ukhulile bakholisile umuntu utagila kanti akhulisa. Ukhulile. Into engizoyisho gogo kuyiqiniso lokho. Into abazalwane engizoyisho abantwana bedlozi asingayi ngako konke pheke isimo sale industry. Ngizobeka ngeindustry noma umkhakha wobunyanga. Enyaye ngitshela abantu ukuthi le industry le noma lo mkhakha wobunyanga uyafana nomkhakha wamasemateksini. Into eyiwane yasemateksini. The only problem ukuthi la akuliwa ngebhamu. La kuliwa ngemithi. Engizontshela ngako ngoba angithi manje nje ngoba inje emnyama isivule i-channel yayo ukuthi ikwazi ukuthi manje icebise isimo sabantu abantwana bomoya ukuthi uyothi movula le channel ufuna ukuphila wena. Mina ngizobeka amaqiniso njengaloko anjalo njengoba ngiwabeka le mikhakha abantwana bomoya imikhakha ejulile. Ukhumbule ukuthi uma uqala ungena kulomkhakha kokuqala wena gogo ungena kunama crocodile okudala amafish abhukuda lo dala bhu aswima kulomfula. Uyabona sewazi yonke imigudu yalemfula wena mongena ungena usasemusha. Uyayibona le ugcina ungena uthi uzolungisa into zakho ugcina uba i-victim. Uyayithola leyo nto leyo. Manje engishoyo ukuthi abantwana bomoya ke sihlale kule channel sizophila. Alright ke naye into engizoyisho uyavaleka gogo ngayo intambo. Okokuqala nje ngizoyibeka ngentambo yokuthi ngoba kakhulu abantwana bomoya ke sikhulume la. Ubuthakathi kakhulu uqala ekhaya. Qiniso. Engizokubeka ubuthakathi oqala ekhaya. Umuntu ozokwazi ukuvala oqala ngebhidane ozokwazi ukuvala oqala ngentambo umuntu akini efamily. Umuntu akini efamily kanjani uma uphiwe umntana womoya uyakwazi ukuyikhulekisa intambo le. Sibize kubabiza igama lakho phekwayo ukufakwa amafutha pheke intambo bese ke kuthiwa siyamfasa ubani ukuthi into zakhe manje zingahambi namafuna umsebenzi angawutholi. Angithi manje bakhulumisa igama lakho la. Babiza igama lakho wena ungekho wena la science too much very high kulo msebenzi very high eyoganga very high ungekho la kubiza igama lakho yafaswa bese kuyathatha lento iyagujelwa lentambo. Angithi lapha yana wena ukhula uyabhaquza empilweni into zakho azambi kahle uyavaleka. Ngizokubuya ngokuchaze futhi lokwasefamily yebo gogo yayenzakala ukuthi bakuvale and then sometimes uye kumuntu olaphayo. Umuntu olaphayo athi manje ke wona umuntu omdala kuthiwa kumele uthole intambo ogreen okumele uwambathe uthola ukuthi yena mekathi uyawubheka lo mbala umbala ozoqhaqhela impilo yakho ngoba nedlozi lasithengisa gogo. Ngithi ngokusiza bese ke bayaveza abakini ukuthi yazi lo muntu once waphumelela la sizomnika nayo imoli eyakhe nawo amafupha awakhe uzobamba ilotho bayaxoxela mina ngithi wena wazi bese mina ngiba nomona. Ayisembi indaba mkhulu. Ngikhulekise le ntambo bese ke uxoxa kwami iphisi ukuthatha kwami iphisi yale ntambo le. Angithi ngizophothela ibhidane uthatha kwami iphisi yale ntambo ngizofike kube nemkhuba engiwenzayo mina ekhaya. Angithi sengithatha amandla akho wena uzohamba nale ntambi emthi ngasanamandla. Angithi manje ingako nyaye ngithi mina umuntu mekayenza intambo akabe very much careful ukuthi amaphisi asalayo uyawaqoqa. And intambo ayisali kubhobela ayisali kumthandazi because umthandazi angakuthandazisa athathe uhalf wena usawuhambe nefiki nahambe neoriginal.
and bayakwazi futhi gogo ukukuvala ngesithunywa sakho xolo nje kancane umuntu ayikhulekise umuntu okhuleka naye umuntu ohamba naye esontweni kakhulu enkonzweni kakhulu noma umuntu othandaza nawo abone ukuthi lo muntu njalo mekafake le ntambo uba namandla ayithathe le ntambo ayisebenza ayifake phansi komatras wakhe alale phezu kwayo wena into ezoyenzakala uzohleza ukhathele ufuna ukulala once wahlala phansi uphathi lo once wahlala phansi lo isonyo sakho siqindezela hawu kodwa mkhulu intembi kangaka uganga kukhona kuninga ukuganga la ingakho kumele ube secretive ngento zakho hayi mkhulu hayi hey ngoba nami ngavele ngava ngaphanga abanjwa uvalo ngoba hey ngiyathanda ukukhohlwa ngishiye Nkosi yami kodwa ke hayi ungivulile amehlo kube khona futhi ke mkhulu enye uzwe umuntu athi ngihambile ke ngayohlola kuthiwa ngivalwe ngewuli intambo emnyama bengicela ukuthi nalapho usiphe ulwazi la lapho usuvula amehlo ukuthi mabakuvala ngayo uzwe kuthiwa noma umuntu eshonile makaseke eshonile uthola ukuthi that person was a breadwinner ushiya ama policies kuyaliwa kuleli khaya njengoba uchaza ukuthi umuntu ozoqala kulo evele kusefamilini abantu esikhathini esiningi uzwe kuthiwa impahla zomufi during the process yokumona grieving and ukulungiselela amalungiselelo wakhe ukuthi ayobekwa endlini yakhe yokugcina uthi masekuhanjwa ke after kwenziwe konke lokho uzwe kuthiwa impahla zomufi zavalwa ngewule emnyama zifasiwe ufasekile umuntu oshonile yiki izinto zakhe zingakhululeki wena imali konke nje kusabalala endlini abantwana abasogole ngoba phela emafamilini kukhona abomkleveni abasihambela phambili sithi thina sisakhala kanti bona sebevulile bama wardrobe sebethathile impahla zabazali bethu ukuthi thina phela sihlupheke so ngiyaye ngizwe ngesinye isikhathi uzwe ukuthi kuvela isifo kuloyamuzi after isifo ingane ziyahlupheka ingane zenzakalelwa yilokhu nalokhu kanti kukhona umuntu othizeni othathe impahla zomufi kuthiwe zivaliwe zafaswa ngentambo emnyama kusuke kwenziwa yini intambo emnyama amandla kwenzakalani lapho ngicela ukuthi nje uke uyibreak it down nje uchaze wasinto indaba ejulile gogo wathinta indaba enzima kakhulu enzima le ndaba oyithintayo engeyibhlungu and into eyenzekayo kakhulu mengizoqala nje ngiphakamise ihuli emnyama ihuli emnyama imelo bomnyama ihuli emnyama noma impahla emnyama okuyinzilo and inzilo ayinako ukukhanya baye bakuvale nawe uwe umntwana ophila kulelo charity kube khona umuntu ozoba nomona ngoba mobheka ikakhulu umntwana umbona sakhula age of 5 years 6 years 7 years so uyambona lo mntwana ukuthi uhlakaniphile bese ke sokuba khona umuntu oba nomona abanye bavalwa from ngaleyo age angithi omunye uvalwa mase kahamba isikole mose babona ngani manje umuntu sozomeka ngaqeda isikolo uzovuswa impike yomndeni ke leyo bese kusakayenzelwa indwangu intambo emnyama angithi ifakwe nensila yakhe igujelwe lapho manje sokwenzeka sokwenziwani ukuthi impilo yakho whatever la uhamba khona ukuthi kube emnyama into zakho zingakhanyi umsebenzi awutholi nomuntu ufuna umuntu awumtholi yonke into yakho that is why uzobona isikhathini esiningi manje kunabantu abaphelele etshwaleni ubona ukuthi yazi lo muntu bekeza kahle manje omunye sekasema drugsini mothi uthi ayilandela lento ubona ukuthi hayi man lento kunento eyayenziwa kulomuntu right ke number 2 pheko isimo senzila kumuntu owala ikhaya njengoba uchaza into engizoyichazela isizwe ukuthi yabona umuntu kunalomuntu abathi umuntu nje oyivila ngizobeka kanjalo ngathi umuntu oyisilesa umuntu oyivila umuntu ongakhula akathwetshulwa loyo muntu akahlushwa futhi akathakatheki yabona ndaba naye loyo muntu umuntu abamfunayo umuntu oyibreadwinner angithi ikakhulu khanjwa ngani ngokuthwetshulwa umuntu othwetshulwa kakhulu efamilini engako nabantu abathwalayo baye bafuna umuntu wayenemcebe ekhaya hayi umuntu wayenganawo umcebe ekhaya meba kuthwalisa bathi no sifuna lo muntu wayenemali
angithi okusho loyo muntu bokuyi hard worker yalapha ekhaya manje loyo muntu ifaphendulwa uzosebenzela mina uyamnothi wakangeke asawulethe ingane zakhe sokumele awulethe kimi angithi engaka uthola ukuthi ingane zakhe manje seziyahlupheka azisana direction naye futhi akasakhona ukuthi abuye einganeni zakhe angithi ngoba manje usuyenzeni usuphenduliwe loyo muntu kukhona umuntu obona ukuthi hayi man lo muntu ijaha elisebenzayo zonke into zakhe nyasifuna izimpi zomndeni omahlala khona la wahlala yenzeka yona ibhlungu nagogo kodwa leyo nto yona iyalungiseka iyayenzeka futhi baka kokunye futhi bayanivala ngenzila yomuntu oshonile la ekhaya ake sithi kushona isidalwa la ekhaya noma ugogo bese kuba khona umuntu ozo iphisi nje encane ngesikero nje sincane soqeda wonke umndeni ingako abantu ngihlaze ngithi mina pheke izinto ezedlozi kakhulu pheke into zomsama wabe very much careful ngoba isitha sakho awusazi bangayithatha inzila abanivale nonke la ekhaya nihlupheke nonke la ekhaya ngenzila nje umuntu oyiwani bala ekhaya bayakwenza lokho namuntu omdala uganga nje lokho kusa lokho kodwa ke isixazululo saloko siyabe siba khona ngithi Mkhulu ukuthi leyo ntambo leyo ivulwe. Yes, angithi ke manje ke la gogo ila songena khona ke le intambo. La songena khona ke le intambo sesivula lezi. Songena le ikhali ke manje. Kokunye sithi mesithola ukuthi hayi man uthi umuntu man yazi mesikhuleka kunendwango kodwa ebo emhlophe emnyama noma ngithi kunentambo kodwa wafaswa ngayo emnyama uthi man ngathi singake sithole siphendule sike sibuyise manje emhlophe pheke isimo somzimba wakho. Mesiyibuyise emhlophe siqhaqha amafindo sikufasisa amafindo. La mafindo yawaqhaqha uyakhuluma iyaqhaqheka leyo nto le. Hayi ngiyayithanda mina ke Mkhulu inkulumo eba nesixazululo. Yeah, isixazululo sikho. Ngoba ibhlungu into yokuthi ube sentweni kodwa ungazazi ukuthi ushone ngakuphi. Enye yezinto engenze ukuthi ngibuze lo mbuzo lo wokuvalwa ukuthi kukhona la engeke ngafunda khona kuthiwa dala kuma ancient times bekukhona abathakathi ababebizwa ama-weaver. So bebethi mangabe ba cast ama spells wabo laba bawachantayo bebeyuza wona ama ropes lawa ukuthi bafase le spell sabo kusho ukuthi mase sishiwo wasibona siyasebenza bayasithatha basifase. So intambo kimi njengoba sikhuluma ngayo bengingazi ukuthi iyinto ejule ngale ndlela lejule ngayo kodwa ngiyayibona ukuthi iyaphilisa kukhona la ibulala khona ke kulabantu vela abayenza lezi zinto lezi ezibulawayo. So bengicela ke Mkhulu ukuthi ke in conclusion ukhanyisela abantwana bomoya uphinde futhi ukhanyisele nabantwana abangaso abomoya aba affected indaba lezi zokuvalwa ngazo izintambo lezi imindeni ngaphandle exakekile eyabona ukuthi kukhona okuthizeni okwashintsha mhlazane kwashona umama mhlazane kwashona usisi noma ubaba owayekade sinakekela. Bengicela nje in conclusion nje manqambu uthi nje fa lapha ukuthi impilo ikhona after all kwenzakalile nokuthi impilo ku rope le ikhona ezumntwana womoya iyakuvulela yenzani bengicela nje in conclusion mase sizoyivala itopic yethu nje uphe nje izaluleko umhlahlandlela kukhanye ebantwini kumnyama kubo abasebekhanyelwe bakwazi ukuthi bakhule ngomqondo bakhule ngolwazi batape labatapa khona abanezindlebe. Over to you Mkhulu. Sibonge gogo sibonge bantwana bethunya emjobane kaNdaba sigcwele umhlaba wonke zonke indawo enhleli kuzo. Engizokusho ukuthi emhlabeni izinto eziphila emhlabeni gogo zimbili. Into nento eyenzeka emhlabeni ine opposite yayo. Yes, science exactly. The study of balance. Yes. Njalo ake leyo. Kunobubi kunobuhle. Kunokukhanya kunobumnyama. So eyintweni eziningi simesiphila emhlabeni engihlezi ngivuselela abantu ukuthi doesn't mean ukuthi mawubona impilo inje kusasa ngeke kube so. Yes. But the only thing into efunakalayo kuwe ukuthi usukume.
angithi ulungisa impilo yakho usukume ubheke pheke impilo yakho ubuthakathi bukhona kudala abathakatha nomkhulu bethu la besihamba nabo namhlanje la bethakatha abanye babethwele abanye bahamba banamacala ababulele endlini angithi abanye balala nabodwa bakhipha umntwana la endlini babanamacala amanyala nabo into abayaziyo into ekhona siphila ngayo sabantu abamnyama so engizokusho ukuthi kuloko esikwenzayo njengoba sibuya manje siza la ku YouTube sivela kuma Instagram wena platform asisebenzisi ngokufana angithi khona abasebenzisa ngama purpose abo angithi kuhlukile lo and then ngizocela ukuthi njengoba size la manje sizobuyisa isizwe lasilahleka khona sizovela manje siveze ukuthi ubuthakathi bantu kukhona ubuthakathi bukhona nabantu abaningi kunabantu gogo umuntu angabelieve ukuthi umama wakhe angamthakathi angamzala futhi abuya mvala angithi manje bebafika thina mesibatshela alwe nathi umuntu kusasa abuya ayibone leyona manje sizovela ukuthi ubuthakathi bukhona either way but isixazululo pheke impilo sikhona ayikho into kakhulu into engichaza mina ngokomoya ayikho into enganali ikhambi ayikho into enganali ikhambi ungavalwa uhluphekiswe iminyaka but into engiyaziyo ukuthi le day uNkulunkulu unlocka impilo yakho ayivula into zakho uzobuya times 2 kunaleza sokhaveka naleza lesasikhathi owasindlula ilokhuza amanzi amnyama ayavalwa amanzi amnyama angithi siyakwazi ukwavula thina ngamanzi amhlophe akhona amanzi amhlophe angithi basho ukuthi bakuphehlele ngamanzi amnyama thina sakwazi ngoba bakuphehlele amanzi amnyama sikhanda amanzi amhlophe thina angithi ukuthi into zakho zivuleke nendwangu ezimhlophe kunendwangu amabhayi afunakalayo avala iqalekiso noma iPL noma ubuthakathi lobo benzeke sivuze thina ngendwangu emhlophe impilo yakho ihambe iye phambili the only thing abantu engayisho mina ukuthi msana ukurelaxa ningahlali ninabe ayikho into ezoyenzeka usendlini sukuma ujule uyifune uzayithola impilo ikhona angeke uhlale ungaphili uzaphumelela into zizoqhaqheka ngiyabonga hayi ngiyabonga nami Mkhulu ngokuthi ungiphe iopportunity yokuthi ngikwazi ukuthi ngibuze imibuzo on behalf of abantu abangakwazi ukuthi bazikhulumele ngiyayithanda lento ishilo yokuthi i-life balance iwu-science kahle kahle makunobumnyama kuyekhona ukukhanya ibalance kodwa sometimes sinokujabulela ubumnyama ngoba yibo lobo kwenza ukuthi phela sikwazi ukusebenza ke thina abantu abaza ngokuzophilisa uyabona sometimes nginokuzwa bathi hayi mabaqhubeke babenze ubumnyama ukuze sikwazi thina ukuthi silungise sizobonisa amandla wethu okuphilisa asibagxeki nabo shema abathakathi ngoba uke washo na ukuthi ikhwama zakubo mabaqhubeke thina sizolungisa hayi ke Mkhulu ke umuntu ke makathi ufuna ke ukuxoxa kabanzi nawe mhlawumbe uyabona ukuthi hayi kuyabheda endlini njengoba maybe azolalela la abona ukuthi mhlawumbe kukhona la esimthinte khona abantu inhlolo ukuthi utholakala kanjani bengicela ukuthi ubatshele ukuthi utholakala kuphi kanjani and so forth ke ngibonge wena gogo yes gogo bayasho ukuthi hayi nabo abathakathi thina sayisithi hayi siyasebenza phela baphela abathakathi umsebenzi uphela ikhwama nazo abayithwasela gogo babo cha la ngitholakala khona ndle emnyama mina ngisesoweto eMndeni la ngikhona la kwamphela ndaba la kuphela khona eMndeni la gcineni nje kwemndeni ngisemndeni uyayothi mongifuna ngiyatholakala ku WhatsApp ngiyatholakala ku efonini ngiyatholakala ku Instagram nizongithola nalapho nala ku YouTube nizongithola inamba engitholakala kuzo 061 240 1235 ezinye zizolandela sizozibhala bantwana bedlozi ukuthi nizibone zivele la escreenini and then ukusebenza kwami ngisebenza mina ngiyahlola ngefoni ngiyakwazi ukuhlola ngefoni mokude ngoba sikho isidingo sokuthi uze usuke ekudeni uzofika la kanti mhlambe inkinga ikuwe lapha ekhaya sakwazi ukuhlola ngefoni ukuhlola ngefoni amanani angeke ngiwakhulume phakathi la wena uzo WhatsApp kule number and then ngikwazi ukutshela amanani ukuthi ngihlola kanjani ku face to face ngitholakala nini kanjani kuyo le number 061 240 1235 engizocela ukuthi nakhona abantwana bedlozi mebaxakekile bangangithinta ngisemndeni
endlini la ngikhona ngibonge nje umuntu omdala kakhulu ukufika abantwana bedlozi uzobabuzela abantwana bomoya imibuzo yabo namanje sisazobuya futhi eminye siyiphendule kanjalo so lokhu sihamba naye intombi endala ugogo sisazobuya futhi abantwana bomoya sizohlukanisa manje imoya yobunzuza yangihlupha lento gogo yememithi yangihlupha nje kakhulu yememithi yangihlupha kakhulu indaba yememithi yangihlupha nje kakhulu indaba yememithi engathi thina singahamba manje sihlukanisa ngoba wonke umuntu manje inzuza ngapha amafuthana nkosi yami sizobuya ke nemimoya yamanono ke bantwana bedlozi nayo sisazobuya sikhulume nayo imimoya yamanono ukuthi ihamba kanjani kwenzakalani ukuthi izinto zihambe ngibonge umuntu omdala sibonge bantwana bedlozi ke channel yendle emnyama ke le mabona bulako umenzi wezinto zenzeke mbodlomana bhodla qala kunezinye isanuka lezo mfulo ongangenwa just lomkhehle umzimba ukhalimali ngiyakhuleka makhosi ngithi ngishaya iplate ngiyahluleka